na inhyira no nipa waso awurade mu di akwawiye inhyira ne sa nipa no wo sa akwan mu a wato bom wo hwe ase a wato bom on said yet ba wutimi kura mu die mu kosi awiye de a eni inhyira no nti botaye nyina ne se ye sere awurade se a kristofo nyina enye sutie maye na omfa no kura kwan no so emfanya ogye ema wonkra ewo no kwasem a asafo awurade nam ye so ekamu awurade inhyira wo Yesu din mu amen. Ya me ba yan sabre enra ye bedi nkomo fa atemusem ho ade nka ka cho se sisi ba bi awiase na koduru no na no kura yira me de bia me ka me nkofo frɛ me wona wo hwehwɛ no kura ne de ope no kura pati ase ye frɛ me di adanse masa enyasam ketuo se ba bi asika pa ne nam no enye common Canada ne Germany ne Italy ne Holland ne France ne other countries no enye easy bi obefre bia nso anu obosika pa ba so and the no kre because you know stations ni bebria ade o mani je won pa ya konfusam eni anyasam ketoa on said yet because eno na sika wom on the je na sika no nso de obenya bet akire nso ne asem ti de bia me ka asem bi se inhyira nka sika pa ne studio adwuma yefuo nyina because ba na nka omo nso omo anye ne a nka nya de nso se nka atiefuo nso be dey ebete ba na omo anye ne a nka nya de se atiefuo bete because me kaida wo shetaw me ko ba bi e ka kire me se ansa na ebeji me na ji se me mama se gine gu ayi so ansa na omo ye me interview preaching na mbe no nso interview wana me ka kire mo se hwe da bra mu munim nipa na wo ba munim kura nka mo de atu na asi ame kire me kom ba bi wana me frɛ malomo yenko na woya itutine ye enyasam ketoa on said ye tie awurade nhyira tiefo sika patiefo trotro drivers ne taxi drivers nyame nhyira mo yan sabre ye din komo kakra nyame ba nra me no ka asem bi wa hanom ye kasafa atemu ho because ba bi akristo som no aduru no yama se ye betwe ya adwene siri Yesu maya etoso mienu no so ba bia yadu no enye nkutosam enye nchenesam enye nadoasam emisa nura mekane ha me se sofu bia wudi na chi bia na wonka wosura yiniemu asam nkyero no wo ye Satan jitum sa ya soma no wo mabua se benya nkwa obeyu amawi ase what ase enti ya careful ana sisi amonhwe mo nsu ye wadifo na abeba no ho on said yet enra me go to Matthew chapter 25 Matthew chapter 7 verse number 15 ma Yesu Kristo ka asem bi che esenhwe so opa yanhwe ansu ye wadifo atrofo ho no nam nyantene wo mba dai beba ye nchen what ase edidifo ne de odebato no ba ni nyuma na ba mu anu so ye Satan onye difo ntimesre so obi udi odifo bi achi no anka heaven sam nkyerɛw na se day in day out watwe wa adrisi material ten so a me ka kyerɛ sɛ wa yabusumsum ni what ase difo ohyira hanki so difo ohyira nkuto so difo ohyira nadoa so wo ma ye maloto numbers ene wono nso a yes di ensuo me ma nkwankyerɛ wo mu nyina ya bonsam adifo eni wo na chi sɛ ye kan sɛ no ante ase a na prim akomadu omachi a the judgment day ana abon sadia kan ye no kre what ase because difo na papa ba difo bi te se Jeremia na egun Azaya mo Mika mo ne wono okeka ho ye hunu nyuma pa o mo be ye on sadia tie ye hunu nyuma pa enti ne se wo hwe udifo na di na chi na di ni nyuma atototetefo ne de na semfa hunu ba bi ofre yes entempa na adwane ana wiye bere mutasem nyankopo bu fuhyew ni wosayo de ba wiase enwo asem ono ni difo hye no nso eye sample ana ye ka difo a enyo obi osayale difo dwuma ne nya yaresa
say obi osayale na edifo de a ene enka meka ne say odifo bi te say Samuel wan sayale da what I say enti ene enka onye difo wan sayale da so said it ti asem ne something like Moses wan sayale da wan said it Mika nom omo nyina ba ya atwuma ni bi omo amesayale what I say odifo bi te say your friend is saying Hega oyo nyame difo all the tie omo nyina ba ka tamusam ene kire nipa ti asem ni ye difo bi te say Jeremiah what I say Jeremiah ba ye otanyifo e ma ne man a kire say Jeremiah nsam obeka ye no anya sem ketewa ana da bia me ka sem bi say enya ni suade hu ana ye de difo se obi nya ni suade hu na nkoye difo de a ana nka ya mejo what I say ka ya mejo enya ni suade hu na kire difo ana ye ka difo anya de okeka nkofo abusuamu nsam omo ni ya konfo won sade atia no womo ni ya konfo ahwehwani mufo opani pani mani monyam ti asem ni ye because tete adifo obi ama yesa so mo keka nkofo abusuamu nsam enipa 6,000 Mose koyi wo mo no obi ani wo no ma Mose kan na busuamu asam what I say Yesu Kristo ni asuafo ne nam no obi anya prophet nsere Christ awa asasi so and so Christ ni asuafo ne nam no no ankeka asuafo na busuamu nsam nkyere wo what I say wo nam krom koto oyalefo bi no ye ni frani asuafo na twa mo kobusa Yesu sa oni frani ya wonu free ne na yam na sa na ni fra ya ode te yi ni asusa ne hu ye watena me yanyi enti so wura aya hwan pa so na nam ama sade yi atimi ya sa what I say say ya nedifo ya anka ye ka say wa wani mo nyam ana ni fiefo ampreso ana ya ne sa what I say anya sa so anka ba ka so maame ana wo papa money bi na aka no on said yet but Yesu paja na ni ohwe ni frani no ana ka kire suafo ne so ma amenye bone o papa nso nya bone na mom said ya ba ya onyankopon ni mo nyam beda adi what I say enti si obi yale ya na nkire se ni fiefo na ato yale ya ma no Bible say na yisika yale owu yale ye awurade asam na Mazaya so ko ne nche ko ka kire se so nsamanse na yale ya wodamu nsori mfim Azaya nko kankire ya frane sign Yisika se ufiefo na ato yale ya ma se difo we nyina ya bonsam difo o mo tete abusua ne abusua ndam no mo de esumu hye nipa dwinim what I say o mo de watan hye nipa dwinim because Bible says all do affordable e ba for the buchia ho ne so kai se unia bi wasem tiawa anya wo na wasem tia unia no so unia bi wasem tiawa jawa ye de ya no ho na ni unia no nkosiesie mo ntam no anso na owia wo be fu aya de ya no ade abeto affordable de yani what I say enti sadi fu no omu krom ne se da bia no enti aye yo asuma sinaya honama fam do ane ne besere beto akoma mu di wo tamfo because ya katro so ya baifo me once one kasa no hu what I say ni atiti abusua ntam me katra Ghana fo se anya ni nyame adifo tie ni ye bia odifo biala ogina kasa adima di bibi onye nyame difo ya mika chapter oso kaseti o mani mo titire mika se muntie Jacob titire ni Israel fiatamufo anya no sese muhuna temu o kansa temufo ya sofo anya no yes owie no se nyam na sese nkamu atemu na nso anya asofo aba adinfo aba on ta papa na fe wo dobone ana asori dam asema dini paba konkom yanka asofo adinfo yanka what I say ya batena radio so ya batoya ho
na obiti me batra radio so asem ye difo me maloto number why you quite come difo why you difo tap bai me busamo why you say difo Jeremiah Mika Nahum and I said difo bai because someone may say you Anianom aduana ba ana chire diakro anti munhwa difo no ne na sofo na ya no ma di asia ne ye mon kwaje antia what is here ya kasatira obadwembo ni obakwasea brother mo ni na owate sister mo ni na owate oye Kristo ni na ayare aya normal kasira oye Kristo ni no ayare aya normal ten ti asem ni wo yare ne nkyerese ko tradifo na ase ankyerese ko no no anointing wa ya ko jeje nkwankyere ko toto kwansi gunsuom aya bosomdie ye ma wo ye aya bosomdie me kakyere wo ni amu awro watale agu ho ebi wo nso antoma ni amu ayi agu ni atutu patro gusu ni atwaja tum ni ase no asesta na yare no ho difo akwankyere what ni adabiso ni afibia no ni afre nyame o mova phone so ni anya komo wo ya kwasori ya ni kutakuta mfian abo koko asichire masa anya nyankopon adwuma no omo ye no na munnim mesi atamuda ana mobati yensem yase ajakan wasi di ai ose bo na mota papa na modo bone wasi wo mo na tan papa mo mo do bone njo won we dey free no na o mo dwa nsane ma no mo kom o mo ntan no o mo dwa mo wedie afiri mu no mpe ho ose na mo na madi me man na asofo ne adifo na adi ne man so kasa ne man ya Christianity mo na mo de nyame man nam na mo wo won wedi afiri wo no mpe ho na ya bubu nsane ma no eno mpem na omo twitwa nsane ma ne sakuakuo mu ade ne semu nam na enti yesu fra urade na so urade mu aye wodi na ni be yintan wo yabrem shedi ya ma ya ne ya bone no shey na urade kati muntie o ha akri atiafu nyina ntia haye Mika chapter 3 ana mikan wasi say ana urade katia adifo ayadan wadada me man omo dada Kristofo na omo de omo sika na omo kasa asumdie na de onfa bibin show mo no mu no me kachira o say do certain prophet for ni nyina no omo de ma disika before ansan wa shankom me kachira wo to bit me betra radio so ba boa ho consultation fee no buy 2 million yes wo ba boa ho consultation fee no 2 million to ba boa o ba boa ho who said it here anointing wa ya no 1.5 and to wo ba boa ho and so Bible mu no adifu abeka anointing wa ya obia no oton ye mo ma me quotation bia no oton bibia mu what na anointing no kra no agise nyame na ana ma woda se amfan kan anon so kra no ya nsra nto asomyenu aya once se anya the source say ya chawo anya fantasy o aya woma because anani you preach repentance ana Orthodox churches no and as a Pentecostal churches no asofo no nsu ni adaje amen solema no ye nim ye sikadia sika tight no warfare deals on a revival for money and a crusade atwam sisi a crusade kata crusade yira what I say crusade yira ti asamni
And now D4 na D4 to me catch us a koto frada kana bedem. D4. Me ma me be your friend here. Free London or Pagana. Boasio, son was a boasia. No but D4 or boasia. D4 ni dimadi from koto frada kana madam. Sankaomo Palma Kao. Kanya Sam Ketua. Oba no pepana no sister. Nti da bia meka ya ba fidie so no onsa man flow aya makomako sesi ba sikapa a man fra aya samo aja kan wose dia me pato mika chapter 3 ne ya kan mika mi no de won sika kase asumdue na wo mfa bia 10 million. Oh, said yet, say a Juma, a year you are now whoopah, and son or the anointing of amount 5 million. And no different to me, Cassama to me pay. What home? I can answer over 3 million. You say you got 5 million because you are too petrol. Say, Christosoma Danny Jadio, Christianity, a Danny Jadia. What does ye? Your costly a cotiga. And you come away. And you jaddy until I saw 14 better radio. So, near Nanso said, shall we vampire Bana Boao? A Diana Boao. Because we are different but trust. Why cancel? Miss Woman, I have put some different. Boasia, you are different one with Kosia in Allah. What's it Kosia? What's it Kosia? Yenny didn't go for Kosia, Yenny jarring cough war, our Jaya, and shooting him. Aye, near the Macantra, and so, only and so, and so, Coconidia Kikaho. Quabranet me trust say. No was some Solomon in Nalan was some come. Ko ye. Ko wu. Ko card over shore. Ko. Nobody saw na vende. I guess some kituo. Ne ye pio. Ko wu. Ko e ko be bia ma. Ko di hia. Ko afu obenya ba ma ne. Ko ja betu atum. Ko card obenya accident. Ko car be wo. Ko subini Akwabako, a drew was a kowu, a one watch, was in Quasiasem. Quasiasem will be a somehow. Oh, be a somehow. I'm done no cooler than 1 yampe. And then you pump pen could have say. On the anom, maybe I may catch some more and money titlu. The mamma musari, a titty compound was a got be a Matthew, Masaba Mika Sanonson. Be a Matthew 21, verse 12. What's it here? Matthew 21, verse 12. Here was it Christo Yadai? Yes, Pamuja the 4, a Jadi 4 for a sorry fee. Na Yesu kwa sorry fie. Na okopamu wana wato. Asofo ne na na ton niam no. Fellowship fo no. Ona na ton niam no. That time Yesu apan so no. Ebi ton anya nkuku. What does ye? Ebi ton brodoma. Ebi ton bode ye. Ebi ton bayire. Ye bubu anwa. Awa sorry dem wo. Ebi ton buburo. Ebi ton panche. And a bit shoot on nine. What does ye? A bit on coco and Katia and Tisan Solomon qua near Boya, a yo, and Tico Ocono, Ocodija, and a solid damu. I yes, some more call a market. A solid damu. I yes, some more call a market. A solid damu, yes, a boasijum. Bola sujamu. Oh, said Yatia. I'm not sorry now, yo. Dear somebody, until Solomon qua near Boya, because you could dig an abafi. Galaman wafa, Boscatan wafa, Hibalo, Obi Quana Cocus and Bagin, Obi to me Paki, Sunakuni Kato. What I say, what they call, dear somebody a cocumum. Oh, said yet, yes, such as no, what they call.
anya komo wo emu hanki agodo yani ya totai to yensa bundles anya komo what does ye you show the Obama state and the ta fridge ho show the fridge no ansai ebi nso omo nso de ta omo mita ho esa mita ni wridi ebi nso omo de fam omo ba so esa omo kura ni che papa oh ya de ya nyina di adanse o TV so ho na camera si ya so ani anom me catch the Ghana for say Ghana for ma ya ni amfia ho a Christopher ayaba say ya ma ya ni amfia me say ya betra sorry dam wo akobo nsam jamu a be ya nwanwa ona na mata di sinkan kore say mata di simanyina ajim Pentecost majim Assemblies majim because I know sorry ni mu a ankwaje asampa no asofo ne nka yanka sikadia abodi akasisam asa school sam ampanyinidia yani town for Shalemano yani town for church members no this is your Mpatako na atrere Mpatako ya fon fade se Shalemana ya fon fade and the Pentecost ba wuhu Methodist ba wuhu Assemblies ba wuhu Church of God ba wuhu CS ba wuhu yenyira ya tuafra so yani wiasefo nyina di afra and so awrawo sema wo me se Muslim ni ba no wo se we Muslim ni ba mo se we Muslim ni asofo nkesese ya hwe nsolema no na asofo na anya ya ho se ya asofo na anya ya ho anya ya nsolema no what anya ya twa wo ho hwe dwanwura anya no atwa wo ho hwe nyanhwafo no na nka dwanhwafo ni nyan no ho na nka opro na de aduane ma ne nonko but anya ni ne pro na de aduane ade mo ogwanhwafo no ogwanhwafo na da anya nyan ni mo mu yai ne no mo monte ko bubu nuane de ba ese asofo de munue ana asofo amabe munue ya se Peter mo nsemo be kan no kra ya nkwase asem ntini ya chechi o mugu afiase no se ada Yesu baba ebeye twetan so wu sorry them na me se Pentecostal churches yi wu sorry them na ko to toasi na gu sorry them a wo yam kora be sew wo yam be sew on ka se ya sorry them what on ka se ho ya sorry them and na sofu mu anu agensa sofu mu o be bia sofu fridge me ka me kere wo God bia Guinness a dia fia what I say kakai ni bieja jimbi test o kokosie sisi yale yaduro bieja jimbi test won sisi yale ya bi test da so adon ko yesi ko koduro ni adwensa na nso ne mpanyimfo bia pass na so ne panyi mu atwensa ka what Guinness bia any God and what transfer man nkofo ni atonjo to tonwi near the go sorry them Charlotte sunu eda o Charlotte sunu eda cat case nu ko insa France amanfo nu adane tua me say she dey kwani di o na abrochire okra de anya abrochire okra de anya me kam trawo wo ba kan okra ne to susa me dia me say dia ntia set anytime aya no kore beto oboa wo boa oja kankan what's the answer? What's the answer? Sorry, fear. No, water. If sorry, fear. 1 hour turn ya software. No 1 hour turn on see and Salema. Munamu Coco to turn 110 wire. Go to talk to Tobula Munsio. And the tiny dear Keka home. And Kiniko upon Yanka. Nanchinam. Munamu go to talk. The Kametro Sisia Bina Siabe. A Bina Siabe. Once I bet you that you knew could have Singam. Singam what they might quantity.
Oba for the ano de amo akwankyere. Okura no nte woyel. So wo ma for the anonte wo won fa bi ngunsam. Unya bi. Adwonfo ma ya monfre. So wo ma for the unya anonte ni bi. Anti nyame difo ne wenom kokotwea. Omo ya bonsamfo. Satan ya soma wo. Me come kyerɛ wo. Satan ya soma wo. Oja kankan. Okopamu wona woton wona woto fra sorry fie ho. No okasika sesafo. Ne wona otomro no man konwa butui. Wo se wansa. Wa twere so obefre me fie asori fie. Na adan na de ye de Kristo soma dan ya de tonfo dwa. Adan awurade senka befre ne fie asori fie. Na nso ne de adan ya kwankyere fie. Adan marketing. What does ye? The assembly ye. Be Ezekiel. Ezekiel 7. Ezekiel 7. Verse 7. What said the eye? Assassin shooting the Yamia Sanebauso. A Branaba. Danabay. Who ye? Young people saw it you. Now, Fay, and tell a Radiba Shana before you. No, but you know before you move. No, but Puya can what time. What yet? See what the Ayah Yamin no Guyaso. Not done in an India Wadana. Not done only Yamabo. What the Yakon Wadia by my eye. No, what yet? See what the tray of moon. You saw when you were doing Popo. What's the shadow in here? Shaba. You was sending about it. A some a solo Christo Sumaya Bonifosama. Was it the one new one I suffer you? And now a son not done is you. And I have questioning what you know knowledge. And to Poroka Assembly. Oh, Romans chapter 10, verse 1. Masaba me a animal. Romans 10, verse 1. Was it a Christopher Yabone? Yapon Quatianum to dear Soba. And Yanum Akuma Muadia me pe. And the men could to slam me could to slang and Matia Fuetis Kappa. And the Senki Benyanka. Not made them what dance, yes, sir. Your young couple, what them what dear. Now she and anyone in DM. Ya ninu ani mudiem ya ni munyankopo atene ne no na nso ya hwehwe se ya dia ni aya tiri ni si wonti ane ya me ya ho se enhye nyame tiri ni ase asofo de hantan Yesu call my 5 ministries. What does ye? Adoma chadia no botaye. Was ye binum ya sankafo, ebinum adifo, ebinum ahwafo, ebinum akyerɛkyerɛfo, ana ebinum swasomafo. Watetia wotifo ni am wosoma adwuma. Ye num anso na hantan ti. Say ya bishop, Reverend, Archbishop, Reverend, Mosha Reverend, right Reverend, Eminent, any Reverend. Any doctor. What is any bishop doctor? His Excellency. His Excellency. Nina uwomo. His Excellency. Nina uwom. Sofujira sorry dama no seche. Kuraba opportunity so. One na wo raben. What I say? Na ayi chakando for bet bonimu. Ebi dia ye blue, ebi dia white. We ye chakando ni. Adi adambo no. Adi ankwasi asam kura na. Ana sofuo di ni sa no. She sorry with this ayi matter the say. So kone se onye bishop a oni abodi o. I saw pre-bishop, I saw pre-reverend, bishop, reverend, until Solomon and Cassano, you need time more. You need time. You go to your corner, you go to Yamu, a channel butu mutilation in Naya Bodio, a channel butu mutilation. A bit yet to say about Kala channel, and only a body 10. As a work now that's on it, your mechanic. I am a sound unknown Abaji Christian, and your Christian Abaji. A channel sanu kuradi adanse so na baji Kristo nkwa ona wo hai e bi so de ate se kuraba se felele bo na mu atimi yenu no e fa no bo se ta na tikosa Christian medals bishop for dia no anu ni bishop for dia
just do be with you yasin kwano san kwasi asem wakura wa meye okoka no obi de atuose nkasasa wapodam wonu asoma me wonu adem tia fidie so wonti ase age adom no munye akwantirafo ni frafo munye onyanhwefo amunya mo ho munye wate munye apodamfo asofo musenya nkopo akwan na so mo se dia mo yatene munye ocha kankan Ezekiel no so hweda no ni wase hweda ni hwe ereba de wase ni fifi abane fefe na atutriasam asori abone fosama ba woni wona safu yu ni wo muhu yem hwenka afise ye bia ni wo mu abira na ba odane modi toni ani nye odi toni dia bobo na abufu na bana safu nyina awurade abufu si aba na safu yu nyina aso na auditoni so da so tiasia onsama de otono na adihunu wote adihunu fa na safu yu nyina ho no ali nsane go na obia fa na mumu yo nsane nkomu den wo sane totobranto no asiesi ade nyina de na so do kwasani ho na awurade de bra ba na safu yu nyina so na nkrante wo mfitire no wo yale wo kom ne fie no wo be wu kranta na do wo krom so kom no wo yale be ku no na se mu adwane fo mpofuru mu a obetra mpepo so wo nyina ye se mo nwam muburo a wo si apene obia mu ya ho na ense nyina mu ankoko na nankroma nyina mu akurjo sansuo na ye be frefra yitoma na wo se akua so na ani wo bani nyina mu na ye nyina tefi be pa ya be toto ya jeta gumura no so na ye jeta ni ye sika dani fi na ya jeta ni ye sika antimi nyi ya nkwawrade ani brada no na ya lemfam ya kramen ya lemfan sha ya yamde mama afisa ya mumu ya de ya wo sentedua na ya wo kekade fefe no ya de dia hantasam ya de ya chiwade ya mfonyini na ya tantade ya no anu nti na awurade so ba manata na fi no de asana na fonsa no afom asase so bone fonsa na ye wana sade ya ni agu fi obeda na ni afiri ya so ni agu ya konkro dia fi na de twafo be se mo agu fi be konkonson no na moja ho atem aya sase so ma na atimode asekura yi ma anti odi amanamai nipa bone baba no ba fie afa no obetwa hoade fo antanto amu agu akonkro dia ho fi waso saya ba anti ya hwehwa somdie na nso bi ni ho abuo ba pa abuo so na kwanso sama pa kwanso sam so anti ye betinchira kompa gbase se akotwehwa difo wate huru na so ye huru na asofo no nso mra babo wo na afotu abompanyimfo anti ayemfo mutie me modi amosi abosom na mobesom muni abobo na abrempomfra hutwire na asase so amaya bamopu na makwa ho ade na awurade bayamo na matemudia ona awurade bopo matan na afei dade ona mubo so no ne awurade o said wo kan ya no o se be kodifo ho akopate huru yempa no kore o said wo kan no verse 25 ni sisu biem oh ti asamni ye Ezekiel 7:25 na me sisu wasaya na aba unim sesisi a wiase ko wieye shabro ye sesenkani patense no kore no afani ya pefa hodie on ye chensia difo what wasaya aba ya hwehwa somdie na so asase hwehwa somdie no ho anti adifo ne nsam on beka kiro mo nyina ya somdie nsam adokodokonsam anu na mika ne kan ye no because ni papa somdie anti no ya sofo no preach atamu sama ya mpa wasam what ya pa blessing shirayai kan koswan sam gu ya so abla ye tipone anti na asofo ni nyina preach ya tane ya nyina da preaching money prosperity
No salvation. No salvation. No salvation. What I say? Shabra Yasenka, your journey, your cranquano, a blue in your tense or not social things. I just see Sobium Or say, was Sayaba, or just yes, Shasubia, Nansubino, a Buapaya Bosso, now conscious summer park conscious Samson. Until you bet you shed deep for what do you now a soft one also. And summer conquest of a bubble. I'm not boss of war, none panium for so foot to your bow. Akatensia abrantia me catch now a new sofunati uto sofunati uba se amra pe konkom na bono abon said ya jonso abakoko atitu aso mika ho mika tatatre that's fact what she say on the radi catch the D4 that me man no just say awie bremu no omo that nipa akohel omo da nipa Bible says sumdua bia ni ho ano se say asumdua o said yatia just said ya baya ubetu nyame asem so sa wo said ya say no reka to D4 that me man say ya radi katia D4 that me man no do on sika no kasa asumdua don fa bibi na wo won bibi se na nu mu no o se won kwase ankom wo ni ma won fa bibi se na nu mu no o se won kwase ankom okay, can some phone at now? What a Obaka so tea petty. Utia petty. Just somebody who won't for BB and show Mono. What's your sosa? What last year? Until I can't know many nano or to my do its money. Or Yami D4 become its ramo. A jack and kind. What's the Santi? Shanti, I never saw on any swadum. The summa drew among comes out. Now you have a 24 or so. Now at the cheer than you want some to be. Now at the wood for any boo. Now I'm comes up for any machines. Only in a Katakatomano. Send Yankopon was a piano. Amedia, Niakosia Aboagye, or whatever to me. Niatemwo, Atemwo, Yamede Bariase. Nia Bonifuaso, a woman Yasame Ma, Shaman Slagana Formula 2, Annie Israel Bonnet, Mutia, Ghana Software, and Israel Fiatamu, a software Muna Muchila Temu, and a software Tenokran and Wolf, Muna Muchila Temu, Namachia de Atene, Enina, Muna Machatre, Christos, what a sheer goal, and a software to meet Catlan. Massa family planning, yes, and Tianya, suffer Banu Champana, suffer Banu Bojamai, suffer Bania son family planning, suffer. We shall suffer Bana Shan more way, the near Tinid way in Nimua, who crack on no sober swimming. It's so suffer. What a when I'm with Zion with the sheer gloom, God, one with Zion, but the sheer going to Jerusalem continued 11 more to take them with you, and more to take them with you, and less of dear than the protocol, so for dear. Than the protocol, and more to take them with you, no more software, and now sorry, no, your baby penny this year to Abba. Vote. This year to Abba. Until Pentecost war, on him side, the own concrete, no man for any other. On to Abba. The Holy Spirit, you know, I'm a family and Yadia. I'm a syndication level of form. On Confad and education level also. And in that, on what the education also the Asafon so high. No credit down and Sonia Cataso. Yadi Abacao, one just your family got to a fiasse. One made the prison, one yamwa. One made the prison, one yamwa, the catcher. And the unfor prison run it. Medenbako court, neither make a sana or Yanicas of different to me Kodamua. One of them missing wow. One of them missing wow. No me a babasono, and on a transition home. When no one saw them, so was sorry at Tiano correct. Until yes, she said, a Chasani Papanu Hunamane. Now, so they are not the shop of only yes, only Nasankaya was sending Panokra and Kaya.
So ni mu a aja kai Mu atitreje dem di bu aten. wo se mu atitreje dem di bu atan Mu asofo jacket. na mu asofo jacket ya tere For discussion call. a different na disika and na nyame dwuma ne ye no fakatua Purposely for monthly. anu din ya de pre-post no anti moment a wo kokɔ school no mu akatua na ye kese moment a wo kokɔ school no akatua na ye kese ana different no so tena se ya ansana obeka wabrabo mu nsama kyerɛ no Jesu no so di ma disika anti na hwa sofo na o ma twiri nyina ye sika sam Sika. what you say asofo na twere nyina ye sika sam and that title no ukotua your trogo bukum ni asama hu receipt and you come out ya what time for money you need time for nipa because ya aim you de be sofo no sika enti na sofo na ya wo ho what you say asofo na ya wo ho on a different no so bubo prayer camp on ya hwe titim and ya nanso ya ho bra unya duru ya pena kire se ukotua because one was a poor on said yet te asem ni ye agesi wonu so bi me ho kakra na she so bi mo se dey verse number 6 te asem ni ko fa free 11 no mu atitreje dem di bu was ye mu atitreje dem di bu atan mu asofo jacket ya mu asofo jacket ya kire mu adifo na discussion mu adifo tisika ni asenkom Hwere de kase. anti one man sika masa kwasi asam no baka ka kire wo na wa twere urade Kase. omo twere urade na omo kase anya urade na wo yemu anti boni bi amaye so o se di ai Oso hwere de kase. o twere urade kase na urade no wo yemu ti boni bi amaye so shanti munti oba phantom za yosefuo na tani sana madani abuakuakuo Na efie. na mufie apoda dane kwaye sonson bia adofo no media makade ya kire wo atiefo munhwe niye menkase a wo mitu sister dwane je okra nkwa dwane adana atia so me nka nkwa je sam nkire ne sori ya ye die ne preach kire wo yasubo munhwe ye awone type of pastors and prophets aye no omosia no ho no nam nyantere wo mam ana ba ya nkyana so mu ne de wo yam peteko adu frupafo wana ba ani ye de hu wo day in day out they are preaching money prosperity they are preaching repentance ajatina atia so dem na boss abere no ntimi nwane no krankwa yasubo akatesia abrentia Johnny na cho krankwa God bless you already shiraw no ma wonte ase wo Yesu di mo amen Fireman.